Tubanje kubasuhuza rero hano turi kuri Chat Nyabeke TV aho tugiye kugaruka mu kiganiro cya Talk Sport. Turubuze kwibanda ku makipe atandukanye, ku mikino itandukanye yaranze Champions League, Premier League, La Liga ndetse n'ahandi hatandukanye. Turi kumwe rero n'abatumirwa babiri batangira batwibwira ko tubashe kumenyana birushijeho. Amazina ni Rugira Greenwood, cyangwa se Nyabeke Football Update. Nandi umusesenguzi, ndi umukunzi wa football, ndayikina, ndi arbitre, mbese twari gusesengura turi kumwe Nyabeke Chat. Amazina ni Byiringiro Kado, ndi umukunzi wa football, ndayikunda. Turabakira abakunzi mwese ba Nyabeke Chat TV. Hari hashize igihe, twishimiye kongera kubana namwe. Murakoze. Sawa rero barakoze. Twatangira tuvuga kuri Premier League. Cyane cyane turaza kwibanda kuri Manchester City tameze neza muri iyi minsi na Manchester United ikomeje kugorana. Hanyuma turasoza kuri Newcastle ikomeje gutungura cyane, aho turubuza kuvuga kuri Isaac. Twatangira rero kuri Manchester United. Murakoze. Ngira ngo ababibona ndi umufana mukuru, ariko hano hari nk'abavuga umupira muri rusange. Nubwo ndi umufana ariko ntitwakwirengagiza ibihe tumaze iminsi ducamo, kubera ko iyi Manchester ni Manchester tuvuga aya masaha imwe mu makipe yahoze mpamya ko ari n'iya mbere. Wasangaga umwanya uhanganiye na Liverpool mu makipe atinyitse cyangwa se y'ibigwi y'amateka, afite amafani club ku isi akomeye manini. Ikibazo kiri muri Manchester ni ibintu bigaragara. Ngira ngo abantu bashobora kubibona wenda bakibaza aho biri guturuka cyangwa aho biri kuva. Uriya culture cyangwa umuco wa ekipe kuwusohokamo ni ibintu bitoroshye, bidafata umwaka umwe cyangwa ibiri. Nyuma yuko Ferguson avuye muri Manchester United, ngira ngo twese turabizi ko Manchester yagiye igira abatoza batandukanye. Maze kugeza nka haciyemo David Moyes, hacamo Ryan Giggs umutoza wungirije w'agateganyo. Avuyeho haza umutoza bita Louis van Gaal. Van Gaal aragenda. Van Gaal ni Van Gaal aragenda. Van Gaal amaze kugenda haza Jose Mourinho. Jose Mourinho amaze kugenda ikipe ifatwa na Carrick. Michael Carrick arayifata. Nyuma yo kuyifata haza Ole Gunnar Solskjaer amaze gufata ekipe nawe aragenda. Agiye haza muzehe Rangnick aranga nawe birahomba aragenda. Nyuma yo kugenda haza Erik ten Hag. Ten Hag birahomba. Haza Nestroy nk'umutoza wungirije. Hariho Ruben Amorim system. So tugira impamvu mvuza abo batoza bose, urebye ikintu cyagiye kibirukanisha ntabwo ari abatoza babi, si babi kwa. Uriya Manchester iri kurwana n'ibintu bibiri. Habagamo ikintu cyitwa player power, abakinnyi kugira imbaraga ku mutoza. Hanavukamo ayo makese ya indiscipline ku buryo hari n'abakinnyi bamwe aya masaha turavuga mu Marcus Rashford, turavuga Jadon Sancho bari mu ntizanyo mu makipe barimo, aho usanga bagorwa no kwakira impinduka. Iyo ni player power, icyo ni icyambere. Ikindi ni ugukorera mu mababa y'abantu batari abanyamupira. Kuko tugiye nko muri abo batoza bose nkubwiye uretse Erik ten Hag, sezo ya nyuma Erik ten Hag hari Sir Jim Ratcliffe amaze kugura 25% ndakeka ko muri Family Glazer. We yaguze Cote Sportif gukurikirana ibyo mu kibuga. Ibyo bivuze iki rero? Ibyo bivuze ko hari inzego yaraje kubaka muri Manchester zitari zirimo. Ko Manchester yari maze kuva Fagi agiye imyaka irenga 20 irimo kujya kuzura nta directeur sportif wa muri Manchester. Urumva nabo bagiye bazana ba Omar Berada, ba Danny Ashworth bakaza muri Manchester kugira ngo ubundi raporo
raporo yavaga muri Manchester n'ibivuye urugero kuri Jose Mourinho igahitira kuri Edward ushinzwe scouting, kandi ubundi ubusanzwe raporo iyo isohotse ku mutoza ibigomba guca kuri directeur sportif Daniel Schoff na Omar Berada akaba aribo bayizamura hejuru. Urumva izo ni inzego rero zuba zubakitse mu mupira. Mu bihumbi 2005 Manchester City zamuka iva muri deuxième division, yazamutse ari ekipe ifite abanyempano, ariko kubera kutagira amafaranga ishore muri izo nzego ibe ekipe ikomeye nyine. Sezo ya mbere ifatwa n'aba Barabu bamanje bakubakira inzego. Izo nzego bubatse ziba zishinzwe iki? Nizo zikora scouting. Izo nzego nizo zifata zikavuga ngo wenda twebwe muri Brazil, muri Argentina, muri Portugal dufiteyo, niba nabyita wenda mu buryo busanzwe kugira ngo abantu babyumve neza, scouting ni nk'abakomisiyoneri. Kumwe umukomisiyoneri akubwira uti wenda Nyamirambo hari ahantu nabonye inzu nziza. Scouting ni kikora, hari abantu wishyura baba bashinzwe ku kazi bagera kuri tele bakakubwira uti ahangaha twabonye impano, twahabonye iki n'iki, kugira ngo wumve akamaro ka scouting ukuntu gakomeye. Julian Alvarez wakiniye Man City yinjiye muri Man City yari amaze imyaka 11 Man City mukurikirana, icunga uko yitwara, uko akina, uko ameze, muvuma ze zose mu kibuga, kugira ngo wumve ko ari ibintu biba byarateguwe. Rero umupira w'abazungu ni ibintu bisaba gutegura, Manchester rero ibyo bihe byose yagiye bicamo bikaza, kandi kikwereka ko structure idakomeye. Nibyo ushobora gushora miliyoni 100 kuri Paul Pogba, ugashora 82 kuri Zlatan, ugashora izindi 100 kuri Maguire, sezimwe ugahita ugatwara Europa League ukabuwa gatatu muri shampiyona. Ariko sezikurikiyeho kikwereka ko nta stability biba bifite ibintu bitubatse mu nzego. Gutu uhita uwa 13 cyangwa ukabuwa 8 ukabura igikombe. Ngira ngo uribuka kuri sezo ya Ten Hag yaraje arakubita ama equipe atsinda Barcelona muri za Europa League, atwara umwanya wa gatatu muri Premier League no wa kabiri washobokaga. Ariko sezikurikiyeho byagenze bite? Ibyo ibintu rero byose bihora bigaruka nibyo Manchester iri kurwana nabyo. Garuke kuri Amorim. Aba batoza baba new generation cyangwa abajene bashya bakubwira ko icyo bakunda no kwizizirika cyangwa guhambira kuri identite yabo, icyo bashaka gukina, uburyo bw'imikinire bwe kubukomeraho akabugumaho. Arteta ava muri Manchester City aza muri Arsenal, yahasanze Ozil ari umutop assistant. Ozil niwe mukinnyi ufite agahigo kuko bafite assist nyinshi mu bikombe byose yagiye akina, muri Coupe du Monde, muri Champions League, muri Championnat, ubwo ni La Liga no muri Premier League. Araza hasanga Sanchez yari top scorer. So Sanchez yaramaze kugenda ari muri Inter, icyo genda byuka muri Manchester byari bimaze guhomba. Yasanze Aubameyang na Lacazette. Aubameyang yaramaze kuba top scorer seze ebyiri zikurikiranye, kugira ngo wumve risk cyari cyo. Araza afashe Ozil aricaje, afashe Aubameyang aricaje, afashe Lacazette aricaje, yintroduije Martinelli, Bukayo Saka na Nketiah na Smith, afata na Smith Rowe. Bukayo akina kuri Bukayo hari match badutsinda igitego kimwe kuri penalty cya Aubameyang, penalty Old Trafford. Bukayo Saka yari umukinnyi nimero 3. Icyo bivuze rero ni iki? Iyi sezo aho bigeze kuri Manchester harimo navugamo nk'utuntu tubiri kuri Amorim. Nuvuga ngo systeme doje cyangwa ushaka gukina hari profile runaka bijyana nayo, kuko urabona systeme ya A3 y'aba defenseurs 3 muba mumeze gutya, aba defenseurs 3. Noneho hano ushiramo aba mediateurs 2 n'aba wing back. Urumva hari hahagaze Daro na Mazarawi, biba bisaba ngo araba kuko ira systeme abayigize n'aba wing back aba babiri bo biba bisaba gukina couloir yose urumwe ugenda defendana imbaraga equipe ya no mu kudefanda, kuko iyo muje kudefanda urabona inyuma ni 3. Iyo adversaire afite umupira muhita muba hafi abakinyi 5-6 badefanda, kuko uyu karindwi hano uyu Mababa Daro
na Mazarawi barahita bagaruka biyunge kuri Martinez, Maguire na Delight. Manchester nifata baro rero bihita bisaba ngo mube abakinyi bari sharp muhite mugira gute mwagura nimwagura rero kubera ko iriya system ishingiye ku bantu nk'aba babiri baba wing back abano bakora cyane mu kudefanda no kugaruka urumva icyo gihe bihita bisaba iki birasaba ngo umuntu bita umwataka ari nayo mpamvu mbona abataka ba Manchester batarimo kwibona. Manchester ifite Rasmus Hojlund ntarageze imyaka 22 ifite Zirikizi n'umwana. Iriya system isaba bataka umwata kumwe w'umufinisha uzi gufunga baro w'igihagararo ukabangama ku buryo uhita depose. Reka turebe Conte, Chelsea ya Conte twari igikombe cy'ini system yagiraga Azpilicueta urumva akagira ubwo Azpilicueta rero mugaruye inyuma muri bari batatu Cesar Azpilicueta, Gary Cahill urumva ndetse na n'uyu muhungu wundi w'imisatsi myinshi David Luiz. Noneho baba rero babandi bakubwira bagize iyi system ihabaga hari Victor Moses, hari na Marcos Alonso. Bari abakinyi reba profile zabo byonyine uko bakina n'ababora barihuta kandi bafite n'imbaraga kuko ubugomba kugaragara mu kwataka no mu kudefanda. Hanyuma umwataka yari ahafite ninde yari Diego Costa, umwataka ufite experience mukuru urumva yewe bibaye na byiza buriya si byiza kujya kugura umwataka ngo ujye hanze ya champion urimo kuko iyi ni Manchester tuvuga imaze iheruka kwinjiza umukinyi wo muri Premier League uturutse muri Premier League mo hagati ari umwe ari Yohan Bissaka na Mount na Mason Mount nabo wagize ibibazo by'imvune. Ubona ko isoko rya Manchester rikunze kwibanda hanze ya Premier League bagahendwa kandi bikanahomba. Sasa tugaruke kuri Amorim rero. Amorim uko bidakunda wenda ngo atwumve aho biba biri. Iyi sezo ni sezo yo gusova Manchester sibyo kugira ngo atabare sezo. Buriya aho bigeze ubu ntabwo ari ugukomera ku muco kugira ngo Manchester ngo nkomere kuri system ku buryo bw'imikinire yanjye kugira ngo Manchester hanyuma utarakomeza kuri Amorim wavuze kuri Pogba. Pogba hari akantu kamaze iminsi rugira ari butubwireho. Pogba amaze iminsi ubona naho asa n'umuntu ugiye kugaruka muri Mani. Ibyo ni ibihuha. Ibyo ni twabihagaraho ni ibihuha. Abantu benshi nyine niko babyifuza nanjye niko mbyifuza ko Pogba system yayikinamo. Kuko nimero 8 bakeneye umuzima ni Pogba. Ari apeti ntago ari ababora ngo baratanga assist. Ntabwo urabona assist ya Kobe Maino. Dugati nurabona assist ye. Bruno Fernandes yabuze umwanya muri cya kibuga. Birebye Bruno Fernandes ikipe yatsinzwe n'ubona. Iyo yatsinze n'ubona kuko ajya inyuma akajya imbere. Ntago ikina ngo nakina 10 ngo nakina kangara n'igi bisanga umutoza mupanze ku ikene. Bruno Fernandes Dugati arajya hariya akavunana agakina ibiki nta assist Kobe Maino akajyamo wasize umwe n'umwana yakinyiseze imwe y'ubushizingi ntayo. Ariko Pogba nyine ibyo ni ibihuha bigenda bivugwa. Turacyategereje turebe nyine niba Ruben Amorim yamukenera simbizi cyangwa akabona indi kipe ako ibyo ngenda bifata nk'ibihuha. Hanyuma reka tugaruka kuri Amorim. Mugenzi wanjye arakoze ngira ngo nari nkiri gukomoza ku cy'abakinyi babataka kikwereka ko abataka badafitinga muri la systeme. Ngira ngo abenshi mwarebye match ya Crystal Palace na Manchester. Niyo mpamvu umbwira gute ko umukinyi nka Maino umufata ukamukinisha Force 9 ubwo no gukina nka nimero 9 ariko utari uwanyawe kandi ubwo ufite ababiteri babiri ufite Zirikizi ufite na Hojlund. Ibyo byonyine ubwabyo bitanga ihe message bitanga message ivuga ko mubata kufite nta profile iri mushaka nubwo ngo aho kugira ngo nkoreshe bari nahengeka gafata runaka utahakina hari inkuru maze iminsi mbona hari umwana bita ngo ni Kenda mu munyamalawi niba atari umunyazimbabwe uri muri Sporting. Urabona hano Garnacho uruhande Garnacho akinaho muri system. Uriya mupeti mu bapeti basigaye ku isi bashobora kubikina neza. Ni umwana muto w'imyaka 18 19 gutya. Ntabwo muri 20. Iriya systeme abantu bashaka kumumenya bagenda bashaka ama highlight ya Sporting itsinda Man City ibitego bine. Ni imashini
niko bigenda muri iriya system. Ni imashini, ni umuntu utari umunebwe udafite ikibazo cya fitness, murumva agenda agaruka mu kwatakura mubona bari kura macross, mu kudefanda afasha nde wa mu nimero 3 uyu urumva. Ikindi iyi system isaba hanyuma gatoya Amore naherutse kuzana abahungu babiri bari abahungu bari gufasha nicyo nari ngiye kuvugaho. Cyo none navuga kuri barabana yazanye Hayden Heaven Heaven wabwe muri Arsenal uramutoza asa nk'afite long project igera kure yakure atekereza kure akavuga ati ngenda kuresha abana cyane kurusha iki ko nagura abakinnyi batwara igikombe. Urabona ko projet nagura umwaka utaha nta niguri n'ubu ngubu barashaka kurya tamanuka kuko urugende kuri system ari gukina arashaka kurya tamanuka kurusha uko ashaka uburyo yakwikarifiya muri Big 4 cyangwa twara igikombe cyangwa n'umwaka utaha buriya ntabwo ngiye mugara ku gikombe kuko abana ari kuzana Heaven myaka 18 Leon uramwana aturutse ira hepfo muri Paraguay. Diego Leon ni umunyaparaguay. Ni umunyaparaguay imyaka 17 mu left back. Azana Patrick Dogu uriya mwana nyine ugiye kugura mu left back numva gavuga uriya kerekezo muri Bournemouth ngiye niyo yari priority yanjye. Avuga ati ngiye kugura Manchester umuntu wakina gatatu igaruka idefanda. Uriya mwana nyine Patrick Dogu ntabwo ngiye gucira ubanza ngo wamuguze nabi ni system y'umutoza rukuna bibonye. Na mikoro azamo mu kugura kavuga ati kerekeze bahenze ko ukuntu ikipe imeze neza Bournemouth mu makipe ari gukora neza muri Premier League niyo ari kwerekana urwego ruko n'ubungu bishaka kujya muri Champions League. Rero yaguze abo bana batatu yaguze ngo ari uheruka kugura muri Arsenal umwataka Chido Obi Martin umwataka uri gutsinda neza mu kipe y'abatenga imyaka 20. Nawe wenda ni system yiwe ntwamenye umwaka utashaka kubazamura ariko kugura abana cyane ntwamenye system namutoza ko ngenda yishima kuko ku Ferguson yagenda 2013 Manchester United ntiyahindura system ikinamo muri nyaraje kintu bimwe bya Ferguson ariko uramutoza no umuntu ugeze muri Manchester United aravuga ati ngomba gukina system itandukanye niyo nasanze muhana kandi ni bimuhira uramutoza azagera kure hiretse niba mugendera nabi buba mugura abakinya shaka kuko Bruno Fernandes aragwenda gufitingira system wapi Diego Daru byaranze umuntu kwifitinga ni magwana nuza na kakana ka Madidia babiri na bucamo gakeya ariko none nawe nari wateni gushaka wanakinisha amaguru cyane kurusha abagoro kipa ariko aramutoza umuheza umwanya umuheza igihe umuheza abakinye kinishe ariko nyine system nge ndabona nta urimo kwemenyerezwa nuko urimo uravuga neza ko uramutoza kenewe arakenewe cyane muri Manchester United yakenewe kandi akeneye long project. Ese mu mikino amaze gukina atsinze ingatsindwe ingahe uramutoza ikimenyetso agaragaza cyiza ngiye mvuga agaragaza umuntu toza ufata kubita amakipe makuru nako tuzi ko ari makuru aba yerekana ko niba ni system ni ikunda mu ikipe igafata mu ikipe no skipe nkuru wayishoboza ngo nto yakunanira ntago yakunanira system ifikinze abakinyi itsindwa n'amakipe matoya. Oya arukuntu nyine kwa system yataruwa yakira neza match mukanira yindika kunanira ariko system iraza n'abakinyi bafitinga nayo nabara barimo wende bakayifitinga bakayemera system yiwira yaba 3-5 sibyo babiri bakayifitinga bazayikina neza kandi izagera kure kuko ikipe yaje gukubita Man City igahagarika Liverpool yari imaze imikino ikubita igakubita Arsenal ikubita ifite n'umutuku urambye ngo ikipe yoroshye ikanganya na Chelsea ntago yoroshye ahubwo system ye niyo abakinyi batari bafata baramenyere bya Ten Hag bari bamenyeye Ten Hag. Amore ni ukubona afite ikihe kizere kado mbere yuko dukomeza ndagira ngo mbabwire ibi ni projet Arteta afata Arsenal byamusabye imyaka 4 kugira ngo isubize mu makipe ane ya mbere ariko abikoze back to back. Arsenal urabibona ko Sezita izakina Champions League kandi n'ubirimo sibyo yavuze rero project ni iki no kuvuga ngo kimwe mu bintu Amori mu kuvaje ndakeka mu mikino 18 akina 18 Amori mashobora kuba 13 shobora kubiri kuzura atsinzwe 7 urumva anganyije 3 nabatsinda 7 urumva uko ibintu rero bimeze no kuvuga ngo wakomeje kubakinya arimo agenda agura nicyo bihita bikwereka
tugaruke ku mirongo ngenderwaho Manchester yasetinze ku kijyanye na transferi z'abakinnyi binjiramo. Harimo umurongo uvuga ko nta mukinnyi wemerewe kwinjira muri Manchester United uri hejuru y'imyaka 25. Niyo mpamvu hinjiye Diego Leo y'imyaka 18, hakinjira Heaven, hakinjira Patrick Dorgu, hari Chido Obi Martin uri muri Manchester under 18. Ibyo bigaragaza ko transferi barimo bagenda bakora nizikora iki, ni transferi zidahenze mu buryo bw'amafaranga, kuko Manchester ni equipe tuvuga aya masaha iri hangana n'ikibazo cya financial fair play kubera amafaranga yinjije. Kandi buriya ntago bareba amafaranga yinjiye gusa cyangwa waguze umukinnyi, buriya binapfira no mu guhemba. Buri equipe yatunga Rashford ariko si buri equipe yamuhemba. Buri equipe yatunga Casemiro ariko si buri equipe yamuhemba. Uyu musaza ngo ni Sir Jim Ratcliffe yinjira muri Manchester, bimwe mu bintu atumvikanyeho nabo, aravuga ati ni gute mugura umukinnyi w'imyaka 30, urumva mukamuha muzajya muha 300 ku kwezi? Gute umuntu mudafite imyaka 4? Kadore dukubita tubangura, urumva rero turaza kugira voko ya twirukangira. Reka nuse rero ndase ku ntego, nukuvuga ngo igihari ni kimwe. Amorim impinduka zirababaza, sibyo? Zirababaza kandi ntawe zitagiraho ingaruka. Icyo nshimira Amorim ari nacyo mugenzi wanjye yavuze, icyo yaciye ikintu bita power player. Nukuvuga ngo umukinnyi uguma muri Manchester hariya si umukinnyi uyikunze. Dutandukanye ibintu biri, hari gukunda ikintu utagikorera ariko hari no gukunda ikintu ready kugikorera, sibyo? Niba wifata ukaza ugasanga umukinnyi nka Rashford wakuriye muri academy hariya, Garnacho produit academy iri no guproduce, iri gutanga imipira myiza, ariko ukifata kuri match ugiye gukina n'ikipe nka Manchester City Etihad ugasiga abo bantu babiri, message ubutanze ni igaragaza kavuga uti hano ntago hazaguma umuntu ufite tala, hano hazaguma umuntu ufite tala, umuntu witeguye gukora ibyo mushakaho nkanjye pani ibyo yishakamo. Kadore ruri hangara dusubikira mu Manchester United, tuze kugaruka kuri Real Madrid na Man City muri Champions League. Turuvuga amakuru make kuri Champions League. Rugira Manchester City urayibona gute muri izi league? Muri izi ukumva na Manchester City rwose nkurikije n'ibihirimo, nkurikije n'ibiri Real Madrid irimo, gukora amata Santiago Bernabeu ni ibintu bigoye cyane. Amanota abonye Etihad, amanota abonye kuri akora yararugesheje Real buri gihe Real ngiye utayiteze nibwitsinda. Ejo bundi reko gutsindwa na ikipe igitego kimwe ari match ari gutumba ishiramo intera hagati ya Barcelona na Atletico Madrid, ari kwiza kuyitsindwa bituma ziyagira cyane. Bura aho Barcelona yatsinda umukino Real yatakaza gati igenda. Ariko Man City ndayibwira ati Pep Guardiola ntabafashe retirement kabisa. Abakinnyi bararushye bakoze igihe kirekire, imbaraga bakoresheje ari muri La Liga cyangwa ari muri Bundesliga hariya cyangwa Serie A, ubungu bakirimo bakora neza, kuko zira mbaraga bakoresheje zonyine muri Premier League zabakiye intege. De Bruyne ni hariya ntacyo mugaya, cyakora Bernardo Silva we hora mu manikiye amaboko ntajya hasi, imyaka ageze kunze kugorana uriya nta kipe atajya gora. Uriya yagize ibibazo byo gutwara Ballon d'Or, ubundi uriya yari Messi kabisa. Bikomeje kugorana ko taye yiwe nanira aba defenseur. Ndabyibuka kuri match ya Chelsea kosa novo ku munota wa mbere n'amasegonda akoze kosa batsinda igitego. Yari match ya mbere wa muhungu w'umunyawizbek, ariko asubira inyuma ajya kumukavaringa, niwe wagiye kumubwira mu mwanya uko aba defenseur bari kumwe bamubwira, waramanuka akajya gukina mu defenseur akagwa kuri numero 10 akataka. Ikipe barayishibana n'itsinda byose. Bernardo Silva ubungu nusigaye muri Man City mu bakinyi bose nzi batwaye ibikombe, usigaye muzima guhera kuri nyezamu Kairo ko yakuyama akarenge, hageze muri Milan agatanga misali. Kadora byumva guterera ko Man City itameze neza muri bibi. Mbere na mbere turabanza twibukiranye Man City, aba key figures cyangwa aba key players, uriya Swad igira abakinyi bayiherekeza. Muri imyaka 5 Guardiola yatwayemo ibikombe 5, 6 yatwayemo ibikombe 5 bya Premier League.
hanganye na Arteta, hanganye na Klopp, haciyemo zimwe muri nyabo wa kabiri. Ariko nagira ngo turebe muri abo bakinnyi yajyanye nabo muri proje. Guardiola ni umutoza wari ufite mu bakinnyi yagenderagaho muri iyo myaka, harimo Gundogan, harimo Kevin De Bruyne, harimo Bernardo Silva, sibyo, harimo mu winga tutita kwibagirwa twese witwa Riyad Mahrez, urumva, mwe mu bawinga bari bakomeye, harimo Leroy Sané, urumva, kunagwera za kugenda na Gabriel Jesus abona kwinjira nde Haaland, yewe tutibagirwe na Sterling bari kumwe. Impamvu mvuza abo bantu ndagira ngo turebe hari aho biri buze guhurira. Ubundi ibintu Guardiola biri kumugeraho nonaha, sibyo, tutarinjira ku mvune ya Rodri. Guardiola yatakaje umukinnyi bita Kerr Gundogan amaze gutwara Champions League. Profili igoye kubona, ngira ngo niba ubona profile nka za Toni Kroos muri Real Madrid, nuko Real equipe iri experience muri amarushanwa akomeye, ariko ubona ko karite nk'iriya bigoye kuyibona. Ubona aveho. Ubu tuvugana uyu ni Guardiola urimo safaringa kubera ko ibintu bye byose yakinaga yubakiraga kugira ngo asunike iyo myaka. Byabaga bihambire ku kagozi kitwa Kevin De Bruyne. Sibyo, ni Kevin De Bruyne ukina ibyumweru bibiri ikindi akaba yavunitse. Ni Gundogan kuva viriye muri Barcelona, ni umukinnyi usa nkaho ari nka breakthrough ya Man City kugira ngo hagaruke, kubera ko ari ahantu yatwariye Champions League, kuko yavuye muri Dortmund ari kumwe na Klopp batsinzwe na Bayern atarayitwara ataranayikoraho. Hanyuma kugira ngo retiring ni nkaho kuzonzira, cyangwa se nawe agiye muri za Arabia Saudite zahe muri amakipe nyine agaragaza ko umuntu arimo agenda asoza kariyeri. None turabo yabasimbuje rero, abashaka kubasimbuza ni Mateo Kovacic, sibyo, bitewe n'ibihe bibi yinjiriyemo muri Man City. Nicyo bamusaba ni Mateo Kovacic uje usanga Ruben Diaz adahozaho. Abo ni abadefenseur central bamukina inyuma. Usanze Akanji utakina iminota 20, sibyo. John Stones nuko kubera ko noneho ikibazo asigaye agira cy'imvune, nicyo kibazo gisigaye gituma Guardiola dastikinga kumukinisha muri central defender cyane. Akamuzana nk'umurekiperateur, ngira ngo wabonye ejo bundi bakina na Madrid, ni umuntu ufunga zone agafata agapira kakadoza, sibyo, akagatanga agakomeza. Ibintu byoroshye biri simple nyine ubu bibona. Ntabwo ari wa mukaseri winjira mu ngo ajye gukomata, abandi se umukaseri ugira atakire nyinshi. So rero igihari ni iki, Guardiola kubera ko ibi bihatabibayemo ni ibintu birimo bimugora, ku buryo usanga ko mugenzi wanjye yavuze Premier League igira imikino myinshi. Ntiwumve ko Swadi yakubye imyaka 5 igatwara Premier League udashizemo Carabao Cup, hari icyumweru bakinamo gatatu, kandi uri bwitabira n'amarushanwa y'u Burayi nka Champions League. Ibyo bintu hari ikintu bisigama abantu, sibyo. Rero Man City asa ni gikeneye gukora icyitwa rebuild, ari cyo ari no gukora, kugura abana ba Kosanov, urumva, bakiri bato, kandi uko yaragiye, sibyo. Ubona ko systeme ya Guardiola imikinire ye umukinya sigaje yo kuzubakira ibintu birambye mu bakina mu babanzamo ni Guardiola. Kadora turakubita tubangura. Reka tuvuge Man City twayivuzeho byinshi, reka duhita tunyarukira kuri Madrid. Real Madrid. Madrid muri iyi minsi ubona Mbappe, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, ubona bagora cyane Valverde. Ura muhungu Federico Valverde zo ku mashoti yakataraboneka muri iyi minsi urabona ko avunika kina 2, 6, 8, 10, ubona bikomeje kugorana. Niki mwayivugaho mu minota mike dusigaranye? Nje nta bintu byinshi mfite ndivuge kuri Madrid, gusa ndahera kuri ako uvuze Federico Valverde.
ni umwe mu batipiko cyangwa mu bakinnyi nyine ubundi Real Madrid yahoze igira kuri sezo yabaga ifite umukinnyi nkuriye. Federico Valverde ni umukinnyi kugeza aya masaha niwe mukinnyi umaze gukina iyi sezo imikino myinshi muri izi ligue 5 zigize Uburayi kandi akinishwa imyanya itandukanye. Ibyo byerekana umukinnyi ufite fitness ihoraho. ngira ngo abamubona Federico Valverde ni umukinnyi we n'ishyaka ni mu Rwanda shyaka kuko impamvu nkubwira ngo ni umukinnyi w'ishyaka ni umukinnyi equipe ya Irigu yicaye swada pan ubuyobozi swada kicara ikegera Bielsa umutoza w'ikipe y'igihugu ya Irigwe ikamubwira ati twe tugendeye ku byifuzo byacu nk'abakinnyi waduhera uyu mukinnyi Bransard Suarez agihamagarwa Cavani agihamagarwa Ugarte Diego Godin abo bose ariko baricara aravuga ngo uyu muntu ku bwa equipe ku bw'uburambe bw'iyi equipe umuha igitambaro. So Valverde ni umuvolonteri mu kibuga kwa ubona ko ni umukinnyi ukina baro. Abenshi bari babifashe nk'ikibazo kumva ngo kuri match ya Champions League Etihad ku mutoza nka Guardiola umukinnyi utari wabo ngo arakina nimero 2 ariko ndagira ngo ninde mu winga wa Man City wigeze ukina kuri ntawe kandi ni umukinnyi wanambukaga akagera imbere akanashota n'amashoti menshi twabonye izamu menshi. Rugira ikintu ndagira muvugeho ese mubona Real muri Champions League hari ukuntu bajya bavuga ngo Real irarogesha se mubona bishobora kuba muri Champions League iyi step igiye gukurikiraho izakomeza kuba imeze kuriya cyangwa se iyi retour izaba yayihuza na City murabona izakomeza kwitwara mu bwa buryo tuyizi ko mu minota ya nyuma yishura mu minota ya nyuma itungurana. Ngendeye kuri ibyo ntazamvuga ijambo rya Carlo Ancelotti yavuze baramubaje ati Real imeze nabi tangiye sezo nabi Eden Militao ntawe aba defenseur benshi Carvajal ntawe ntabahari Rudiger ari mu mvune ese urabona Real Madrid ifitiye intego muri no sezo aravuga ati ibiba byose najye vuga menshi uramugabo ibiba byose mumenye ko Real izaba iri kuri finale Munich ya Champions League tuzaturi kuri finale Munich sinzi ukuntu tuzagira ko tuzatwara n'amagambo Vini yavuze ejo bundi avuga ati twe nituzi impamvu ariko ikipe yacu igaragara nk'imeze nabi kubona koko abamediateri babirekera muri defenseur Olivier Chouameni na Nora Fede nyine uriya munyayirigwe bakira muri defenseur ya Real Madrid bagiye kina ikipe na Manchester City utamumva ko iyo kipe iri butsindwe noneho ware amagambo Vini yavuze nyuma ya match aravuga ati twebwe tuzi impamvu ikipe yacu iroroshye igaragara na mu yindi mikino kubona turi gutsindwa ibintu bitumvikana cyaturukunganya cya ikipe kamara nyine we ikipe imeze nabi gukina nabi ariko sinzi impamvu umutima wacu uduhatiriza gutsinda muri Champions League buri gihe muri Champions League baratsinda. System ya ntuza Ancelotti irakanganye Ancelotti kuvaza muri Real Madrid atsindira kuri ya minota buri gihe umukino wa knockout nkiretse rimwe na rimwe nikavuga ngo bihoraho buri gihe wenda ariko cyane cyane ya system arikoresha yo ko afite sabu nziza sabu ijembe bigatindura ibintu byahereye cyagiye habanzaga Mediana Casemiro Toni Kroos na Modric cyagiye amaze gusaza bugiye isoza yaciyo Casemiro gatagenda Barcelona cyagiye abanza hanze aba kapiteni akarangiza yose ari kapiteni ko adakina atwara Champions League ari hanze icyo gihe yarabakinisha nko ku munota 70 na agatazanamo bakamavinga kazanamo Rodrigo ariko bakubitaga Chelsea ariko bakubitaga na Man City batwara Champions League none bari gukoresha Ibrahim barakoresha Ibrahim Diaz bagakoresha uriya mwana mu nimero 3 Ferran Garcia bagakoresha ni na Hendrick rimwe nimwe cyemo adagura rimwe na rimwe kandi ngiye kuva namenya Real Madrid Dani Ceballos ari ayirimo atwaremo Champions League nyinshi nenye neshana atwaremo Champions League nyinshi ni season bonye Dani Ceballos abanza mu kibuga cya Real Madrid kandi ari kwitwara neza so kuvuga ngo nuko ari kwitwara nabi ariko nubwo Ceballos mu Mediana ya Real Madrid bitewe na Swade yarerimo isa na Swade Mediana ya Real Madrid guhinduka byaga bigoye bagenda kwa kadomina imyaka myinshi ari Mediana imwe ya batatu bahoraho. Reka nunganire mugenzi wanjye gato kugira ngo dusoze nta kantu gato mu 2018 9 Zinedine Zidane yazamutse kuko ubundi urabona aya makipe ari gukina playoff
icyo bivuze kwa kundi ubona mbere bakina amatsinda Madrid yakagombye kuba ari ya kabiri mu itsinda nkako bimeze ubu Zidane yigeze kuzamuka ari uwa kabiri Tottenham ari uyoboye itsinda atwara Champions League impamvu mbivugiye icyo ni iki uzi ko mu kwa kabiri bwo bakina knockout ejo bundi bakoresheje Chouamini interview nyuma ya match irangiye baramubaza ati se bimeze bite mwatangiye nabi mugira gute murasafaringa muri Champions League za AC Milan zaratsinda n'ibiki ijambo yabwiye umunyamakuru aramubwiye ngo sezo muri Champions League ya Real Madrid itangira mu kwa kabiri Real Madrid ubudahangarwa umwihariko wayo ugaragarira mu knockout nta n'igihe twayibonye mu gitwara neza knockout reka dusubire inyuma knockout ni iki kizajya kizishobora knockout ntago igishoborwa na equipe nziza nkuko bakubwira ngo knockout burya ni nka final irakinwa Real si equipe igumana umupira ariko na equipe izi gukipinga umupira ku buryo umupira ushobora kubivaho ikerenka crucial actions cyangwa amahirwe yakabyaye igitego ibyo cyo bishatse kuvuga rero niki mentalite ya Real muri aya marushanwa ibiri hejuru kuruta andi makipe yose abaho kubera ko uriya nta kuntu wakumvisha abantu Sergio Ramos afite tatuwaje yashize aha ngaha yanditseho 93 uzi icyo isobanuye mu bihumbi 2014 ni igitego yatsinze bongeye iyo minota itatu Di Maria yirukankana umupira aratera ku ruto urenze izamu Modric ajya gutera koroneri atsinda igitego ku munota 93 umutwe ibyo rero iyo bibaye inshuro zimaze kurenga 6 bigaragaza mentali ya equipe n'abategura abakinnyi n'umukinnyi yaje muri ategendera kuri system ibyo ni ibintu byakozwe bikunze gukorwa cyane na Carlo Ancelotti urumva umwe mu batoza b'abanyabwenge batavuga ibintu byinshi match ya Man City irangiye abanyamakuru baramwegerera baramubaza ati se niki wabwira umutoza mugenzi wawe uri mu bihe bibi nk'ibi Pepe Guardiola uzi jambo yabasubije yarababwiye ngo nta kintu mfite cyo kubwira umutoza wa mbere ku isi nta kintu mfite cyo kubwira umutoza wa mbere ku isi Pepe Guardiola icyo kikwereka ubwenge ndetse n'amayeri umutoza bafite sibyo hanyuma dusoza iyi Barca muri kubona muri iyi minsi Barca itoroshye Barca ubona ko La Liga ishobora kuyifatisha ibiganza byayo iranakomeye muri Champions League cyane muri imenyereye yo gutsinda Real muri iyi minsi ifite abana bari strong bari super bafite umuvuduko babona abana kabisa bafite na sezo 3 bashobora gukinira hamwe biyoroheye so urabona iyo Champions League Barca itazakora bya bindi byayo ifite umugabane ikaza gusanga yakirase wowe urabyumva gute Barcelone bamvura Barcelone ni ifite moteri Xavi ni byiza Xavi ibintu yakoze yintroduce Tala Gavi Yamal Pedri ariko ibi byose biri kuba bafite moteri yitwa Hans Flick Hans Flick ni umutoza yagaruye identite y'abadage muri Espagne Barcelona mbere yari equipe yakinaga tic-tac gatsinda bitatu na bitanu ikaba yabitsinda yewe na 7 Enrique yarabitsinda ariko mu buryo iyo yabaga yahuye na equipe ifite physiquement nyine physiquement abakinyi b'imbaraga ubona bihuta akora kwa Real barayishoboraga rero Hans Flick yazanye iki muri abadaga ukuntu bakina n'abakinyi bihuta bagira pressing yewe banadomina mu buryo bwa possession gukiranye Bayern n'ikipe y'Ubudage n'ikipe y'Ubudage rero Hans Flick ni iki uyu ni umutoza tuvuga waje muri Barcelona waje Camp match retour second leg Barcelona ifite Messi ifite Suarez urumva na Dembele Ousmane Dembele cyo gihe Neymar yari yaragiye araza abatsindira ibitego 8 ku bitego 2 ndagira ngo twumve umutoza turi kuvugaho hano uwo ni umutoza
waje akorera ahantu ibintu byananiye bayo na Emery muri PSG bameze neza batsinze Barcelona 4 yagera ikarya 6. Hans Flick ni umutoza kwanza mu bintu byose yizereramo, akonana n'abakinnyi bato. Buriya niyo mpamvu ubona ba Pau Kubasi ba Makasado abo bose nibo babitutije. Urumva icyakora ni iki rero, hari ibintu byaharaye mu bakinnyi b'abana bato by'amafyeri, ukibanda ku ifyeri cyane, kwirebaho mbere yuko ureba kuri equipe. Aza muri Barcelona ikintu cya mbere yabakuyeho, nta mukinnyi wemerewe kuza muri match yambaye nkaho usanzwe. Buri mukinnyi agomba kuza yambaye training ya equipe. Ntagurira finyangura zasutse umusatsi wambaye ipantaro ya Balenciaga ufite uturuka mu rugo muri camp iwawe aho baba wambaye iki training za equipe. Ibyo rero bikerekana iki? Byibuze urabona ko iyi ni Barcelona yongeye kuzamo ifite balance kuko ni kadondagira ngo urase ku ntego urabona nibyo nkubwira. Rero Barcelona nka Barca y'ubwayo bishobora kuba, urumva, ariko ni 50-50 gusa. Icyo nzi cyo sinzi niba Barcelona izatwara Champions League, gusa ku bwanjye amahirwe ngendeye kuko bakina, uko bitwara, umubare w'ibitego binjiza, uko bameze, amahirwe mbaha muri iri rushanwa hanjye uretse Real Madrid, kandi nayo ntashingira ku buryo bwa form ahubwo nashingira ku buryo bwa experience bw'iyi mikino. Nyuma ya Real Madrid niyo naha amahirwe. Anjewe wenda yaka ntungemu ntabwo naba muri kino kiganiro ntabuze ku ikipe Liverpool. Liverpool niyo kipe imeze neza ku isi muri no season. Ari muri Premier League ihagaze neza, iri ku mwanya wa mbere. Champions League yavuye muri yo ya mbere, izamuka ari ya mbere. Rero kumva ngo wenda singiye kuvuga ibyo kadavuze, aya mahirwe Barca, amahirwe Real Madrid asize Liverpool. Liverpool ntabwo twavuga ngo wenda ni nka Arsenal ngo abakinnyi barimo nta n'umwe ufite experience y'igikombe. Liverpool kuva kuri goalkeeper Trent Alexander-Arnold, ntuza oramu numero 3 w'umunya Scotland Robertson, bariya bose kugeza imbere kuri ba Mosara bafite experience, ni bake babanza mu kibuga bafite experience y'iki bikombe bikomeye. Bafite Champions League, bafite Premier League, n'abakinnyi bakuru kandi urabona ko bafite n'intego yo gutwara igikombe. Umutoza bafite intego yo gutwara igikombe, wenda ntitwavuga ibyabaye muri FA Cup kuba baratsinzwe n'ikipe ya nyuma muri Championship, ariko Liverpool nayo ifite amahirwe menshi. Ngewe ngende kuri probability yanjye gutwara igikombe, amakipe yose nyarankinga 13 agiye kujya muri 18, Liverpool ifite 15%. Tunasoza rero ikiganiro, turacyari kuri Chat Nyabeke TV. Hari ikintu wabwira abakunzi bawe ndetse na Chat Nyabeke TV dusoza? Abakunzi ba Nyabeke Chat TV, cyo tubashishikariza nuko tubakunda kandi ibi bintu nibo tubikorera, bajyeho basubscribinge, barayikinge ndetse banaduhe comment kugira ngo tunarebe n'ibindi bishyashya tuzajya tubazanira. Tuba turaha twakoze ibyo twatekereje bibakwiye, ariko nanone nibo baba batureba kandi nibo tubereyeho hano. Nta kindi birenze, turabakunda kandi amahoro y'Imana bane nawe. Greenwood, nawe watubwira usezera kugira ngo tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha? Ikintu mbabwira abakunzi ba Nyabeke Chat TV nuko mwaduza subscribe, like, none ikintu gikeneye cyane ni comment, ku comment nitanga view y'ibizaza tukamenya tuzabwira ubutaha. Kandi mukomeze, nanjye nitwa Nyabeke Football Update, mu following ku Instagram, TikTok, naho bariho ibiganiro bya football cyane mu nkambi ya Nyabeke. Murakoze.